چاوکل هر دری وقت وک آوه دهرکی و دچو لجزیره بوتان جی روژان خواه دسپارتن روژان. پشتی وی روژا که میر به هر سی برا و کسی نزی خواه را درکت بو نچیره تنگیا که ممکت بو آخور هر سی برای نشوتی بو هر سی برا روژا که لمالی لحف جویا بون وقتا هفدانا باجه هات بو دویا بو درکتنا و بچونا. ساله جاره که دوی وقتی ده دردکتن لی ایجار میوان وان هبو او بهشتانا و بچیانا ندهات حسابی وان. او بخور ببرانا جید تبو که مم نکاره شردین وان یه جیانی را کرا دوی جوینه ده لسر روشا خویا نه ده پیوین دوی دی بریارک بدانا و بغرا خواه بچونا. داویه قراردان که میوان وان دل بکه و جبوان را درکه ری اوی باش به دل نکه که وان را درکه ری جی اوی لمال بمایا. جبونا ویجی حسن اوی به میوان خواه ممی آلان را بپیویا حسن جی هر دو براین خواه را گوت. و چاقه هون را بن حاضری خواه بکن یک جوه هست به من بدن دست خلامه کی بلا ببسر نالبند بخیر سبیه میدر کفن کاری خواه. خایا بکو عوانج چونه هر سی بریان هبو زانی بکو وقت وان و درکتن استندنا باجیه لو مال فرسنده که دیگریه که خواه بگی نمم و وی قانه بکه که بوان را نره تخمین دکر که اوی هر سی برا بخوازن مم جناف دستین وی درخن و جبو وی جی اوی وی بخور را ببن وی گاوی که هر سی برا جویا بون وی مم لناف بخشیان دید خواهگهان هنه ممو گوتن میوان عزیز تخوازم جترا تشتکی بیجم دوری من هر بکو و جمن بقره شرم اشتره اجبو خاطر چاوین تهاتمه خیرا کو جتا بلا بخادر وره دوری من هر بنر اوی جوان روژان هر سی برا هرن باجا ساله بدن هف چش تره ترسا منه اکو تجی بخور را ببن تو اوقاس هتریا منی باویا پیخوی وان حاله تا چه حواله توی چما بوان را هری وانا ظلامی وی کارینه وی چهرن به مهان خانان بمینن اوی رشک و سپی حتی بری و بجان که وان بخوان وی رحی وانی ببه بوست و چارتلی تو لاوی چکی نازکی تو اولاد سلطانی تو سلطانی باجر مغرب سلطانی کردایی ما تو کاری بوان را کابان باویجی دبکو وانا به مهان و نگرن ما توی اوقاس وقت بوان را چه بکی اگر تو به گره آپی خواه نکی توی لپیدا آپی خواه پوشمان ببی بس بکو ناخوازم لتا گهدار بکم و دوری من هره بیامن بوان را نچه ازو تو میر جزیره امی جخور را لناف بخشیان بگرن ازانم که دلیتا چواج حسرت زینه دشوتا دو زینه هونی هف دو ببینن و جخور را کیف و حنک و لغردیان بکن ما نجب بو خاطریت و تا باجار مغرب ترکان دیه و تو به چول و چپلان کردی تا چاوین دیا خواه باوی خواه کالو هر دو ربرن آپی لریا خواه قرمان دیه شما توی ایجار بیله لفرا بهیلی و هری بیا آپی خواه بکه تو پوشمان نابی تشتا که منیج در بگو تا اف بو ده بخاطری تا وان پیوی مجی جبیرا خواه در نخواه بکو پشتی وان گوتنین لپاش خواه ننری و فسکراند چو ترساوی او بکو هر سی براوی لدورا من ببینن و در بکی لخینه دمامم ناوی زینه بسته بو پیر خوشیه که خواه بردا بو نواوی دیتناوی خیال کرب بو وش وکشیره کواره میاندن پیوین بکو ده همو ناوی ده گریان کتبو خیالم کورو گران بچونا بکر اوجی بخیالن دیتنا زینه جناو بخشو و گریا بو قصر حرس برایان حسن ایواری مسئله چونا خواج جرا وکر و موان خوی عزیز را گود برا اگر تو بخوازی تو جی بمرا وره برین هامل دیوانا میری بوتان بکو عوان دید جنرینن وی شکو گمانا دل من را پیچا هم نزانن به امی کنگی و گرن تو جی بمره وره مهجه
یان me û nîvekê bi me re bigere. Tirsa min ew e ku piştî çûna me vîya tiştekî muhîm û giran bîne serê te. Min bi hêviya ku ew ê zînê bibîne got. Bira çavên min di min de nabirin ku ez bi wê were derkevim rêwîtiyê. Hûn ê li qusûrê min nenêrin. Heger hûn destûrê bidin, ez ê li malê bimînim. Baş e, bimîne. Lê temiya min li xwe jî bekoyê ewan biparêze. Bixêr, em çawa vegerin em ê daweta birayê xwe bikin û maqseda wî bibin serî. Hesen, serafê mirovan bû tiştên ku di dilê mem de derbas dibû hîs dikir. Sanî bû ji ber ku naxwaze ji zînê dûr bikeve, bi wan re dernakeve rêwîtiyê. Lê nedixwast bi ser de here û mêvanê xwe eciz bike. Her sê bira ketin mitalan, bê dilê wan bû ku wî li şûna xwe bihêlin û herin. Lê diviya bû derketena vê rêyê. Sibehê rabûn Zilxên Dawidî li xwe kirin û rahiştin şûrên xwe derketin. Ji tevlixanê hespên xwe derxistin, zîn û texim girêdan dengên wan şitandin. Wekî ku ew ê herin û têkevin şerekî giran û dijwar kincên xwe li xwe kiribûn. Temiya mem li stê kirin, xatir ji memê alan û stê xwestin. Li hespên xwe siwar bûn û ji cîzîra Botan derketin.